Dobar dan, poštovani naši. Moje ime je Marija Lošić ispred kompanije New Life Turkey i dobrodošli na našu stranicu New Life Srbija. Veliko mi je zadovoljstvo jer danas imam da vam pokažem zaista jedan sjajan stan u fenomenalnom kompleksu na samo nekih 1000 metara udaljen od centra Alanje i samog mora. Naravno, stan se nalazi na 5. spratu. Sama zgrada ima 9 spratova, a mi se nalazimo u kompleksu koji ima 4 bloka. Kompleks je predivan, izuzetno prostran, u sebi ima prelepu veliku baštu, zatim imamo 2 velika otvorena bazena, jedan zatvoren, imamo fitness centar, parking, security 24/7, a sve ostalo ću da vam pokažem na kraju videa da ne bih dužila. Sam stan je 2+1 stan koji se nalazi na sjajnoj poziciji. Inače imamo u njemu 2 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 terase, 1 dnevni boravak sa kuhinjom. Da ne bih dužila, idemo odmah da vidimo šta to krijemo za danas. Znači, mi se nalazimo kod ulaznih vrata i sa moje leve strane imamo jedan hodnik koji nas vodi do glavnog kupatila i prve spavaće sobe. Međutim, on u sebi ima i jedan plakar koji, mi smo ovdje stavili naše stvari, odmah da vam kažem, koji u sebi također ima i sef, a sa ove strane imamo mjesta za cipele. Zatim, odmah u produžetku imamo prostorno kupatilo i ovo kupatilo je glavno kupatilo. Ono ima i centralnu, centralnu i prirodnu ventilaciju, mada ova prirodna ventilacija nisam sigurna kako je to sve povezano. I naravno sve ostale odgovarajuće elemente. Bele je boje, potpuno jedno klasično, ali izuzetno lepo kupatilo. Odmah do njega imamo prvu spavaću sobu. Prva spavaća soba je standardne veličine. Ono što je sjajno, njeni podovi su od belog laminata, što se razlikuje od ostatka stana gdje imamo keramičke podove. Zatim plafoni su naravno izuzetno visoki i u njemu imamo jedan veći ležaj za spavanje, također garderober standardne veličine, klima uređaj tu, 2 noćna ormarića i ono što je super, da odavde imamo pogled na more i na kulu. Tako da uveče, verujem, kada se svetla ugase, kada kula zasjaji, to daje ovako jedan vrlo romantičan i poseban moment. Ali ono što je još bolje, u naši prozori imaju i roletne, koje su sjajna stvar za svaki stan na moru. Zbog vlage, zbog vetra, iako niste tu, to je jedna velika i dobra zaštita za stan. Sada se vraćamo kroz ovaj lepi hodnik i prolazimo pored ulaznih vrata i dnevnog boravka i odmah od ulaznih vrata sa desne strane ulazimo u jedan bajkovit prostor, a to je u stvari glavna spavaća soba. Ona u sebi ima jedan kao mali hodnik i odmah sa desne strane imamo jedno prostorno kupatilo. Ovo kupatilo je zaista jako lepo osmišljeno. U njemu se nalazi i veš mašina, zatim imamo ploču od granita i ono što se meni posebno dopada je to je ova pregrada, ovaj zid od same školjke i imamo jednu poveću kabinu za tuširanje. Zatim isto još jedna vrlo sjajna i praktična stvar je ovaj ovdje plakar ormar gdje zaista može dosta toga da stane. Naravno i ovdje imamo pored jedan kutak, a ona je još bingo stvar u svim ovim dobrim stvarima što ona ima čistu prirodnu ventilaciju. Nadam se da vam se dopada jednako kao i meni. I naravno, sada ulazimo u veliku spavaću sobu. Velika spavaća soba
je nešto iznad prosjeka. Imamo jako lep ležaj za spavanje, zatim opet imamo dve natkasne. Ovdje imamo i televizor, jedan smart televizor. Naravno, nešto veći garderober nego u prethodnoj sobi, a i sama veličina ove sobe je nešto veća. Naravno, tu nam je nezaustavna klima kao i u svakoj prostoriji i naravno sve ostale detalje možete i sami da vidite na videu. Naravno, podovi su od belog laminata. Ono što je super i posebno u ovoj sobi je još jedna terasa koju ćemo da izađemo. Ova terasica, na primjer, ima jednu malu manu, ali ta mana opet i nije možda tolika mana zato što su ovdje stavljene 3 jedinice od klima i također imamo bojler za kupatilo koje se nalazi u ovoj sobi. Tako da ona, na primjer, moja ideja bi bila da bih ja ovaj deo zatvorila jer nekako mi je pored ovog, ukoliko nije zatvoreno, nekako terasa i nije nešto pametno upotrebljena. A u svakom slučaju pogled sa ove terase je kao što vidite pogled koji je okrenut planinama i nije nešto reprezentativan. Ali onaj pogled sa druge terase, glavne terase, ostavlja bez daha. Tako da u stvari ovo može da bude terasa gdje možemo da sušimo naš veš ili tako nešto slično. Sad idemo na ono što svi jedva čekamo, to je dnevni boravak sa kuhinjom. Dnevni boravak sa kuhinjom se nalazi odmah direktno preko puta ulaznih vrata. I još što je jedna razlika od drugih stanova, on ima svoje vrata, tako možete da ga zatvorite. Od samog ulaza sa leve strane imamo jednu kuhinju koja ide u G. Ono što se meni jako dopada, to je boja ove kuhinje, a boja ove kuhinje je nešto tamno-sivo mat. Zaista daje jedan poseban šarm. Još jedna stvar koja mi je posebna u ovoj kuhinji, to je prozor koji se nalazi odmah iznad sudopere, gdje možete da perete suđe ili dok pripremate hladnu, da uživate u pogledu na more, ali i u pogledu na samu tvrđavu. Mislim da je to onako fenomenalno. Naravno, u kuhinji imamo apsolutno sve od bele tehnike. Sa ove strane nam je ugradna revna, zatim imamo frižider sa lednom komorom. Tu nam je stavljena i Siemens mašina za suđe. Naravno, ovdje nam je ploča, električna ploča, kao i sam aspirator. Naravno, jedna vrlo ovako šarmantna i elegantna kuhinja. A ono što je super stvar što većina nas voli je upravo ovaj ovdje kao bar koji odvaja dnevni boravak od kuhinje. I on ovdje ima i jednu mikrotalasnu, tako da možete da brzo jedete, uživate možda u nekom piću ili već čime. I imamo jedan dnevni boravak. Ja bih možda u ovom dnevnom boravku rotirala nameštaj. Nekako mi je ovaj veliki trosed, zaista je lep i dvosed i trosed su izuzetno lepi, ali mi je nekako veliki pa bih možda rotirala čisto zbog prostora, jer on ovdje zauzima dosta prostora. Dnevni boravak je dosta veći nego je nekako nameštaj veliki pa ga smanjuje vizualno. Naravno, tu nam je jedan veliki i sjajan smart televizor, klima, uređaj i svi drugi ostali elementi, da sad ne nabrajam, svi to vidite već na videu. Imamo jednu rasvetu, ovako vrlo interesantno i kreativno. Dopada mi se na neki način, zaista. I naravno, ovdje u ovom uglu imamo trapezarijski sto koji je postavljen za 4 osobe, naravno ima mogućnost i da se poveća. Sjajna stvar je što sa svih strana imamo prozore i veliku svetlost. Sa ove strane imamo čak i francuski balkon i na svakom prozoru imamo i roletnice. Tako da nemate ni oko čega da brinete. A naravno iza mene se nalazi onaj najlepši deo stana, a to je ova terasa. Zato idemo pravo tamo. Ova terasa je zaista onako cherry on the cake. Prvenstveno je izuzetno prostrana. Druga sjajna stvar zato što on ima savršen otvoren pogled koji vam niko ne može zatvoriti zato što je upravo naspram njega se nalazi bazeni, bašta i sve ostale stvari koje nudi ovaj kompleks.
On u sebi ima jedan veliki sto od retana za 6 osoba, a u ovom uglu ovde, nasuprot ulaznih vrata, imamo čak i ovaj deo gde možete samo da postavite, recimo, električni roštilj i barbekju može da počne. Roštilj je tu za 2 minuta sa predivnim pogledom na more, sa još lepšim pogledom na tvrđavu i naravno sa ove strane imamo i planine. Mislim da je to. Sve smo pokrili. Ali iz ove perspektive, recimo, mogu da vam jako lepo objasnim u stvari sve o kompleksu. Kao što i sami možete da vidite, kompleks je prepun zelenila koje je zaista besprekorno sređeno. Zatim imamo 2 velika bazena. Jedan od bazena ima i akvapark. Zatim imamo i mali dečji bazen. Tamo nam je smešten barbekju, mesto za roštilj, i kao jedan veći bar. A u ovom uglu ovdje gde je ova kupolica imamo zimski zatvoren bazen sa teretanom. I verujte mi, ova vrsta zimskih bazena zimi daje jednu posebnu čaroliju kada kiša pada, unutra je toplo, vi možete da se kupate, u stvari je ujedno i sve gledate, vidite sve napolju, mislim da je onako fenomenalno. Zatim odavde možemo da vidimo i sam ulaz gde imamo security 24/7, što je isto jako dobra stvar. A mi se nalazimo na nekih 1000 metara od same Alanje i inače ova area je zaista, infrastruktura je izuzetno razvijena. Oko nas su svugde prodavnice, zgrade i pored nas je jedna škola, mislim da je ovo osnovna škola, a odmah iza imamo i džamiju. I na nekih, ne znam sad, 15 minuta vi ste u centru Alanje na moru, a u stvari uživate ovako u jednom miru, tišini i ovako jednom prelipom stanu. Naravno, sada se pitate, a koja je cena ovog stana, pošto sam svašta nešto ispričala. Znači, cena ovako jedne ponude je 277.000 evra. Za sve vas koji želite da imate jedan otvoren, divan pogled, jedan stan koji je izuzetno lepo namešten i ekonomičan raspored ima u sebi, mislim da je ovo prava prilika da pozovete i da ovo bude baš vaš stan. Naravno, na ovoj poziciji mi imamo mogućnost i za boravišnu dozvolu, zato ne čekajte ništa. Da rezimiramo samo još jednom brzo, znači nalazimo se na nekih 1000 metara od samog mora, u kompleksu koji ima 4 bloka. Mi se nalazimo u jednom od blokova, sama zgrada ima 9 spratova, naš stan se nalazi na 5. spratu, 2+1 stan, 2 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 terase i potpuno namešten. Moje ime je Marija Lošić ispred kompanije New Light Turkey. Preko puta mene je naravno nezaobilazni naš kamerman Rama koji je zadužen za sva ova sjajna videa koja gledate, a ja vas pozdravljam i do sledećeg videa. Hvala vam puno na poverenju. Prijatno!